Strongly into the portage, taking a very short position on the landing stage, and the Hungary and Germany a bit of a tuggle on as they come into the portage. Ja, først ind i overbanen har vi den ungarske roer. Efter en af den sydafrikanske, vi får også den bøge roer, den anden sydafrikanske, den sidste britiske og den tyske båd med. Og så lige her 10 meter efter dem har vi Katrine Garsbøl fra Danmark. So Hungary leading through the portage with the South African with the boat on the shoulder. Two British girls, the second Hungarian, and Germany with Denmark just off the back, but could well make up in this in this portage. So a bit of a clash coming into that portage there, which caused the problem and broke up the normal pattern of going through the portage with the ladies. So Hungary leading strongly out of the portage with South Africa. På overbanen her var det den sydafrikanske roer, og vi tænker, havde vi den ungarske, nu var det til dem. Ser det ud til, at vi har en to-mandsgruppe med den ungarske og den første britiske roer. Og efter dem har vi så de tre sidste roer, der ligger lidt spredt. Yeah, the Hungarians broke away.